Cumudul dah keselam. Kan long kemno serai. Kau gangam lut barok sepok kendau. Lo ayap tu meh. Memtip isu na. Iding buon ba cakah sana mah. Atrai di pentip nai kibriyo sasar. Kibriyo le mentah ki thiet taman yok lom centiam. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ginailam ka Nyotrep National Youth Front South East Sora Circle hakar penyotrep rempang arajar apun riu kibeliyo ujor loga jing sya wengkam jong kena khasi kibetre hapulu orchid kebadan hakashno mausmai bat kebadang hapo ke ilaka mausmai Sora dan kaliang gaseng lahir ban kenrai kidin license hakan gaslam trekam hau kurwa balapha de gaseng ringkat bat ki video na kaliang unong aiktin ke HNYF South East Sora Circle uba banjab khongwir uloong bahaka jing jurep gaseng lalab baga SIS agency kabla terekam la shibanaya pulu orchid kampat diok satya ya ke trading license badi ka no objection certificate nagashnong nalo kata ulu ongru baga seng kalap baga SIS agency ke company kabla dan dak sa lupa hakawede bat ke medical claim namar bakla dan ru ke jeng ujor syaga district council bat kum ru sekretariat labor jong ke sarkar jella Hakabede bat kani kaseng kladawa ke district council bakam de satya ban ai ya ke trading license ke SIS agency bakaseng lakin turu ya ke buat berde pet jong ke pulu orchid manang ni syakmat ladadan mapin manai ke tender de ban pin banapat ba hakikat kubor Kejingwan jungi kasang hang ni mata kasni hanya pok pulu orchid kabadon hakani ka ilaka juga mausmai di hakabang layu ya komplain lagi kena kibala tre hang ni kibala du no ya kakam bakin yo ban tre hang ni nak mata ka jakpo juki hakabaya de bakani ka agency kabadon mata ka SIS di habang irung hang ni layu bani kendu ya OM bat nilai kenduk bat HR banyak keren banyak tirsani halor kani ke agency kapa wan bantre hang ni kepada SIS bahadin ke jing resort jungi syapang ki agency ki banabar hakan duka rukom bagi wan tre ini hatu ki biang em kot kani ke jaka ke jungi hatu ki biang em kot kisla ki biang em ki dokumen ka banikong kadi ka driving license kapa berobo nomor kani kadi ka sixil area mengenai cukran ki port bagi de bandan ni ka driving license bagi NOC nagasnong hadir ke jingwan ya keren ke jongi bahkan ke SIS kelah teri hang ni kompasi benar hadir nilayo ya ka phone call nilayo phone ru bat supervisor beri page ke SIS ulah batai syai ba kateding lesen ha ka bayadai bat ka pulu orchid ka badan hakani ka ilaka juga mausmai kami simpak layo de mentah si benar kelah teri hang ni de mentah nakaliang jongi ngisngau ba ngisngau ban kentu ya ka diskursil ba kadai ban page ban research wa ya kani ke SIS namar hangni ngi ladon laki kisaki kisabut ibakani ke SIS su kadon ya ka red mark ka bakongsan ka bangi ko ban keren hangni na benta kini ki agency ki bawan nabar baki wan hangni omdei ki de banwan ki bawan bantre hangni ki de bantre tanah benta ita i jingyo nong ngila dep sutu i jingyo nong joki kidon omdei pat baki luti nak perdok personal jungi ki baterai apa gini ki agency kungki security guard di kakubor ke basya ngitip syai hang ni baka ni ka red mark ka baka ni ke SIS keladon kelada poi syadu ka office jong ka district council kelada poi syadu ka office jong ka level department dina kata kadau ngi kentu lemba jupi ki media hakan ka singi ka bamenta bakin num ya ka district council baka num issue ya ka training lesson hakabaya dai baka ni ka ses bad da ka basya ngi la keren hang ni ruba po hang ni habung ya kendu bad OM hang ni ngi la keren da ka basya ba umdei ban ailat ya kani ke SIS bakan tre ya kani ke Jakar namar bakaladon ya kani ke baladon ya kani ke red mark bat ngilak itu ngilak keren rabasya ya namar begini ki agency banaba kiwan sani hakadur bukiwan omdei bekitre tanam mata kata kajimutoy kabang ong mine kabaki la memang pa la kajimutoy tanam mata juki mulai omdei bekipan mentoy sisu pat na tinotray kibatray hapo kini agency tekani ka kubot basya sabang ka mata manangi syakmat luwat kini agency ki banaban kibatray kini tan seorang baro bangin check bangin research yaki alala kilong pet na kilong biang na em kabaya day bagtering lesson bagi day nosi balada kimdon na kaliang juga seng minsim ka senjam ba ini rutin day ban yola batre kini ki caka ki jongi namar ba ikren sya na kuat agency jong ni perdok personal ki bobun ki bala along fit batre
Pantrai kita ki SG hang ni tinggi kular ya kini ki company ni ya kini ki resort ni ya kini ki institute ke badan ki cekai jungi bakin pet kebanang kong bakin pet ya ki agency jungi kepada ki produk personal bakin yo ban participate kini ki resort ni kini company ni kini ki institute bat nang kenturu ya kini ki agency ya kini ki resort lane kini company kini ki institute ba ladaki light kanu katandar kabayade ban tap ikini ki agency ki badai ga security guard kini lada kadai ka offline kini ban ke information lembaki media ban release support ki media bala de ke online te kala sa kata kajing ka kat kum ka kajing pendai kajing ki kabayade ba online te kabokongsan kalong kabayade ba offline kini ban pelai da kata ka da ka release support ki media. Pidan dukan marbam, ndai. Compare la ka barin, ka pidi harut surok ni ka bahe, kum ki restaurant bat ki wei, ni pishat roti shat kiek bat ki wei, na ka benta ka koi ka kya jong ki pat ba nong bam nong di. Bat ba pinyo ka jing shania naki, pidan kam bandon de ka license ka papaka, ka bala ithu da ka an, kata ka Food Safety and Standards Act Arajar Henril, link ba ka section lai puwei iwei. Kamde ka ba bapinyo ka license pila ba na apply ko online link ba ko website fascus.fssai.gov.in da ka ba pihap pan upload ru tegi kod kisla badan kam kat kum ka judging kam jongpi pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan ha ka office terekam jongu lani ka district medical and health officer habaro ke district ke badan ha Meghalaya latno tang ha is khasihers pila ban letbet cha ka office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di lawan Rashapi daga Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, Bat Balakirshan daga Food Safety and Standards Authority of India.